الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم فقد فاز المتقون وقد خاب العاصون يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا Mga palanggungan na mga agama Islam, hapwasin sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pag neksak siya katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon Tuhan mapatut sumbahon buat malengkan siya isa-isa niya. Way sakutukan niya. Iban sa banal to rin panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipon sin Allah ta'ala, iban daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya in nagpasampay sin agama sin Allah ta'ala, amo in limatun marikato taniyo. Piyagwan niya in mga manusia din hamuin kalinduman sin kakufuran iban kasyirikan ibang kagyahilan madto pa amuin sahaya sin agama niya sahaya sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dena sabab yaon mga palangungan na mga agama Islam, muna ayat yadto na tawag kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala sa amuin panawag at tawag hanunot long na ya ayyuhalladhina amanu o kamu mga bar-iman. O kamu long niya mga bar-iman, pagtobat kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala. May taamuin diri kang kita sin Allah ta'ala amuin naraak kita magtobat. Sabab in kita niyong mga palanggungan na mga agama Islam, amuin mga manusia baken maasum. Mga manusia amuin himiaon waktu makahinang kita sin dosa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kita na parihala din na mga dosa. Bakambiya Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya parihala si sin Allah ta'ala din na katandusa. Iban dugayin panday na mga karasulan niya. Ibang kamalaikatan niya. Sa ingkita niyo anak apo Adam. Wala kita parihala sin Allah ta'ala sin di kita makadohat sin dosa. Hangkan tiyawag kita sin Allah ta'ala o kamulong ni mga manusia, mga bar-iman, pagtobat kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Adena sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam in mauduna tuhamo in waktu ini ataw kaadlaw ini amuin al-asbabul lati tazulu biha uqubatu dzunub. Puno ba in mga sababan niya amuin maig in kasiksaan ta din ha parusahan amuin na hinangsing kita niyo. Biyarimba inamuin kapwas ta din ha mga dosa atawa ka amuin siksa sin Allah ta'ala din ha amuin mga nahinang natudusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyabaita diha ini hampung kaginis inamuin makaig atawa ka amuin makalisin sindusa si manusia apabila mahinang niya inyaon na manusia din hadusa imaana niya di siya siksaon sin Allah ta'ala hadusa niya ampunan sin Allah ta'ala kaniya ataw ka maapan siya.
Muna amuin at tauba. Tiniya amuin ayatan niya to tiyawag kita ng sinallahu ta'ala o kamulong niya mga bariman. Pagtobat ka mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Simpagtobat na suha. Puno impiyagyan tobat na suha. Amuin kay ngatan mo nakadusa kaw. Pagubos. Sobay mo siya pagtobatan. Pagtobatan mindusa mo yaon. Imuna amuin. Syarat simpagtobat mo kaniya. Muna migko din na dusa yaon, pindahon mo madto paamuin hinang karidaan sinallahu ta'ala. Ini kadua niya, amuin magniyat kaw. Halugay sing kabuhi mo, di mo nabalikan in dusa yadto amuin na hinang mo. Amo yadto im kaibanan din na mga sarat sin tawbat na suhaf, pegyan. Na pagtaubat ini hati niya bizan uno ilag ko sindusa mo na ayaw mo uturan hapangan-angan mo in ikaw di na kaampunan sin Allahu Ta'ala. Bizan pa uno ilag ko sindusa mo ampunan ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haparman niya, Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Pamungaya Muhammad. Hakatan ipong ku amuin nakalando na indusa na hinang sing ginawabaran nila. Ayaw nila uturan haangan-angan nila in sila di ko na sila ampunan. Magtawbat sila. Sinhinang nila madto sila hinang karidaan sin Allahu Ta'ala. Saban nalto din Allahu Ta'ala ampunan niya ingkataan dusa si mga tao nagtatawbat. Ampunan sin Allahu Ta'ala ingkataan dusa. Saban nalto din Allahu Ta'ala bay ampunan siya tao ka lando mangampun siya iba lando maulong haipon niya. Nadena sabab yaon matao di mga hinang amo ini kaampon sindusa si manusia. Ikaysa amuin magtawbat siya. Bisan pa unilag ko sindusa niya na ampunan sin Allahu Ta'ala indusa niya. Kita ni ba inhambuk din ha mga tao na kauna. Sobra inahinang niya maasiyat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakalando indusa niya. Iban in kalagkuan sinamuin siya but niya sa zaday na mga dusa niya nakabuno siya kasiyaman tag siya mano siya. Hawak to nakapikil siya magtaubat. Limawag siya sin kapangaruan niya. Sin uno baha biad to ilag ko sin dusa niya aumpan kaampunan sin Allahu Ta'ala kaniya. Miad to siya paamuin abid. Inabid ini amuin tao mabasag mag-ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa di siya makaingat sin sara hukuman sin agama. Pagpangaro niya madtulong niya, uno bahalong niya, ukab palong nilawang sin pagtobat kulong niya, long sin abid uno indusa mo, mataudlong nindusa ko sa pinakamalag ko na hinang kulong niya dusa, nakamataya ko hamano siya kasiyaman tag siya mano siya. Nadairekan niya ulong niya din ako ampunan. Piat ting kalagko sindusa mo. Na, piat jokop niya hangga to biuno niya inabi diyaun. Sabi zambiad to, limawag na siya masi, amo ing kapangasuwon niya bihayan. Nakawak siya rahib. In rahib inihad zaman nakaunayad to, bihad zaman ta bihayaun alim. Hati niya ulama, hambuk din ng mga ulama, nangaro siya. Pagpangaro niya, gaitaan siya magtuy. Bisang palong niya malagko din hayaunin dusa mo, ampunan ko sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Long niya uno long niya evidence. Biasa sin alim yaunin ayat yaun. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Nakyugan to di mano siya yaun.
At tinaompat tuwi kaampunan kaniya. Long ni uno hinangang kulong ni alim. Nalon sin alim yaun. Inhula ta inilong niya tiyo-tiyura long ni mga tao nag-ibadat. In kamatauran long niya amo in nagihinang sin langga sarafa Allah Ta'ala. Nabang dami ko hula ini, masi-masi ko makahinang sindusa fa Allah Ta'ala. Sa gawaon long niya kingatang ko kauman. In kauman yaun solid sila long niya. Tao maas, bata bago, nag-ibadat fa Allah Subhanahu wa Ta'ala katan nila. Madto ko maghigira ko mig ko din na hula ini, madto ko pahula yaon, pagubos yan tulamamod na ko din kanila, singkatan ay ibadat nila. Ayaw na ko magtali sinuminang pakobalik maasiyat sa pagtangisan mo na, pagsusunan mo na, inahinang mo na kauna. Nasa roon doon miniginusog yaon din na hula niya, harap madto. Wala pa siya di matang madto pahula kadtoon niya, nasakit siya sampai miyatay siya. Miyate siya haran na kiyadto magtuisi na mo in malaikat amuin hazinu gihannam amuin tunggu si nato kadyaga si narka gihannam kawaon nila nin tao yaon dahon nila madto panarka sabab nakalando indusa sin tao yaon namikyan miyadto ra isabi malaikatur rahma amuin jaga sin surga kawaon nila sabab nagtaubatin tao yaon dahon nila madto pa surga sampay pagkuambya nakapag-utong inamuin malaikat sinamuin narka iban surga piag-agawan nila nin tao yaon kita sinallahu ta'ala in kahalan nila diarak sinallahu ta'ala inamuk malaikat pagdaak biyayan amo yaon ni humukum antara nila sakali siyukod in hula niya, iban hula amo in kadtuon niya bihayan, na nakasuk siya madto, pahula amo in pagtobatan niya, handangaw ra kuman nagbidda. Handangaw, nagbidda. Bihayan, sabab piyakipot sinallahu ta'ala in hula amo in kadtuon niya yaon. Nadena sabab piyadto, no, si malaikat yaon, masuk siya long niya pahula pagtobatan niya. So belong niya idihilong niya malaikat day na surga. Dahon siya palom sin surga. Nabiya din da mga palanggungan na muhaaga ma Islam. Bang nakahinang nako sin pagtawbat mo na kapag amal salih kaw. Inyad tuhat niyat niya tulos ikhlas. Na iyampon sin Allah Ta'ala indusa niya. Iyampon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala indusa niya. Mataw din ikaampon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo impuasin amo insambayang yan. Manasbih kau subhanallah katluan tagtu iban alhamdulillah katluan tagtu iban Allahu akbar katluan tagtu in ganap niya hanggatos la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir lonsin Rasul sallallahu alaihi wasallam hisyu si manasbih papuasin sambayang ni katluan tagtu iba mamugji siya fa Allah Ta'ala katluan tagto, tamakbir siya fa Allah Ta'ala katluan tagto, injokop niya la ilaha illallah wahdahu la syarika la ila akhiri, nagufirat khatayahu wa in kana misla zabadil bahar. Ampunan sin Allah Ta'ala indusa niya, bizampan in kaonan sin taul sin indusa niya, biya bukal dagat, ampunan sin Allah Ta'ala indusa niya. Hatko na nasbih, hatko na nasbih biyan. Sa subay parayon mi panasbih mo. Bakan mo pasapatan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bakan suwan. Parayon mo to rin mo inkwan mo. Hasupaya. Arakala amon di mo malapal inlapal si mga subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Gamangko kadugalan sin Allah Ta'ala. Naggura-gura ko patuhan. Bakan ko amo in na nasbih kaniya atau ka nagpalagko kaniya. Demikian mga palanggungan na mga agama Islam. Hayatan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin ampunan nindusa si manusia. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata min ibadihi an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Unulong niya. Wala nila long niya kingatan sa benar to rin Allah Ta'ala manayimai siya.
Sin pagtobat din na ipon niya, ibang manaymai siya si mga sadaka bihayan. Sabi na ito din Allah Ta'ala lando, manobat ha ipon niya magtobat, iba lando maulong siya ha ipon niya nagtatobat. Namikyang bibayita pansin Allah Ta'ala dugain ayat, wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadi wa ya'fu anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Sabi na ito rin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuin manaymai siya, sinamuin pagtobat sin ipon niya, iban maapan niya si mga dusa nila. Maapan sila sin Allah Ta'ala si mga dusa na hinang nila. Ibang kengatan sin Allah Ta'ala inamuin katan kakahinang singkitan niyo. Weroon makatapok pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin wala mo pa nahinang yaon. Hat himibal impangatayan mo sinagnanyat ko maginang kaniya. Na kengatan da sin Allah Ta'ala wa huwa alimun bidhati sudur. Kengatan da sin Allah Ta'ala. Amo palong taamo nakaatwal na ko maginang biyayan. Damikyan ini kadua amuin. Ikaampon sindusa si manusia atawa kaamuin. Ikaig sinamuin siksa kanya din ng mga dusa na hinang niya. Al-istighfar. Subay pataptapan mo in pagpangayo kaampunan pa Allah Ta'ala. Subay darang ko nangangayo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lansin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aznaba abdun zamban faqal. O nambuk ipon long niya nagdusa siya. Sinambuk dusa long niya biyan inagi niya. Irab. Aznabtu zamban faghfirhu li. Ya Allah. Nakadusa ko. Nakahinang ako sindusa. Ando ampuna ka ako sabab ikora imangampun sindusa. Faqala Rabbu. Lonsin Allah Ta'ala. A'alima abdi annahu lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Qad ghafartu li abdi. Uno, kaya nga tamba sinipong kuyaon. On Tuhan niya mga ngampon sindusa. Iban, igang kanya ingkatan na hinang niya amuin. Tangian, na saksi hati niya, kad gafartula sabnatud iampong ko inta uyaon. Pagubos, nakahinang na isabdo sa inta uyaon na ngayo kaampunan. Dugay na isabdo sa long niya, irab. Aznabtu zamban akhar. Ya Allah, nagdusa na ko isab sindukay na isab dusa. Faghfir huli. Ando ampuna ka ako indusa ko yaun. Doon sin Allah Ta'ala, a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzunub. Uno kingatan ba sinipong kuya unlong niya inon Tuhan long niya mga ngampun sindusa. Nakad gafartu lahu. Ampunan ko indusa niyaun. Nasampay makadusa ikatu, ikaupat biyayan, biad turain agi sin Allah Ta'ala kaniya. Ampunan da indusa niyaun. Ampunan sin Allah Ta'ala. Lon sin Rasul sallam ikadua hadis niya. Law lam tuznibu, la zahaba Allah bikum, wala jaa biqaumin yaznibuna fayastaghfiruna Allah fayughfaru lahum. Bangsa zalaw sin Allah Ta'ala amuin, di kamulong niya magdusa, na tantutud paigan takamulong sin Allah Ta'ala. Kawaon takamulong sin Allah Ta'ala, paganti ang takamo sin mga tao amuin, maghinang silang sindusa. Pagantian takamo sin mga tao amuin, maghinang sindusa. Pagubos yadto mangayo silang kaampunan kaakulong ni ampunan ko indusa nila. Ampunan ko kanila nindusa nila. In kalabihan sin istighfar mga palanggungan na mga agama Islam. Muna hadis na salam. Amuin. Manunjoki amuin paluhayon sin Allah Ta'ala kay mo in riziki niya. Lon sin Allah Ta'ala, lon sin Rasul salam. Law tastaghfiruna. Bang kamulong niya mangayo kaampunan lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Salam. Hamuk riwayat man lazima al-istighfara. Razaqahu Allah min haythu la yahtasib. Hisi manusia amuin tatapin pagpangayon niya kaampunan fa Allah Ta'ala, rizkian siya sin Allah Ta'ala, sin di niya makira, di niya mabista, then di ni rizki yaun, tumaghasa za dumatang kaniya in rizki yaun. Tumaghasa za dumatang kaniya. Demikian na Quran, fakultu istaghfiru rabbakum, innahu kana ghafara, yursilis samaa alaikum midrara, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Ayatan yaun, tiniya, nang dakin Allah Ta'ala long niya, pangayo ka mo kaampunan fa Allah Ta'ala. Sabapin Allah Ta'ala, lando mangampun sindusa si manusia. Kasababan sin pagpangayo kaampunan yaon, pataptapan sin Allah Ta'ala in ulan. Iban, bang in tao yaon nangangayo kaampunan, hati niya, nangarap siya sin makaanak siya. Rizkian siya sin Allah Ta'ala anak. Rizkian siya sin Allah Ta'ala anak. Mataod pa ni din ng mga ayatan bihayan mga palanggungan na mga agama Islam. Inikatuwa mo in sababaan sina mo in kaampon sindusa si manusia. Al-hasanat. Tinipatawuran ta inhinang tamarayaw. Patawuran ta inhinang tamarayaw. Hamuyad ti makairis sinamon hinang mangiyaon. Amuyad ti makairis lon sin Allah Ta'ala. Wa aqimis salata tarfayin nahari wa zulfan minal layl. Innal hasanata yuzhibna sayyiat. Dhalika dhikra lidzakirin. Itindag mulong ni sambayang. Den sin panagnaan sin adlaw. Hati na din na subo. Iban duhur, iban asar. Wa zulfan minal layl, iban panagnaan sindum. Amo in maghrib, iban aisa. Amo yat ti maksud. Saban natudlong niya inhinang marayaw. Amo yat ti makairis sinhinang mangi. Amo yat to imakairis sinhinang mangi. Ibang hadis sallam, ittaqillahay sumakunt. Wa atbi'is sayyi'at al-hasanata tamhuha. Kabuga ka pa Allah Ta'ala, bisan haunong ko binibayan. Bamakahinang ko si mangi, sunuri siya magtoy sininang marayaw. Amuyad to makairis, makalanusin amo in dusayat to. Amuyad ti makalano kaniya. Damikyan ni namo in 5 waktu ini. Ampunan sin Allah Ta'ala in mga dusa mo hautan yan apabila indusa mo bakendusa dakula. Sabab indusa dakula, kiawagibang ko magtobat pa Allah Ta'ala. Indusa dakula. Sa indusa asibi, ampunan sin Allah Ta'ala sin pagsambayang mo yan. Hautan, nakahinan ko. So pansimambayang ko sin subo, bus nakahinan ko sin dusa hautan yaon, hawairon pa wakto sin duhur, dusa amo imbakamalag na ampunan sin Allah Ta'ala. Damikyan ni namuin so pamabihaw na adlaw Jumat. Hautan sin Jumat sa muno yadto, nakahinan ko dusa asibi, pagsambayang mo ha Jumat na ampunan sin Allah Ta'ala indusa mo asibi yadto. As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna iza gitunibatil kabair. In malima waktu yaon, pamakahinan ko doon sa asibi, ampunan sin Allah Ta'ala, utan niya sawan sin pagsambayang mo. Damikyan ni Jumat, sambayang mo Jumat, makahinan ko doon sa asibi, utan, ampunan sin Allah Ta'ala. Damikyan in Ramadan, tininamuasa ko sin bulan Ramadan 5 bayaon. Pagubos siya ito nakadusa kawautan sin 2 Ramadan yaon. Pagdatang sin Ramadan, ingkatan dusa mo hapuasin Ramadan na kauna ampunan sin Allah Ta'ala. Bang dusa asibi. Apabila ianiban indusa dakula. Na indusa dakula yan, na mataod. Mataod indusa dakula. Itong si mga ulama yaon hatin yaon nakaabot hanggatos, on labi hanggatos, on labi kapituan, ikhtilaf si mga ulama sinamuin mga dusa amuin dakula. Intanda ni ampunan sin Allah Ta'ala indusa tasiba utan sin 2 Ramadan.
Lon sin Rasul man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hisyo inamuasa Ramadan. Namuasa si bulan Ramadan iban tindag ni kasunna-sunnatan na duman sin Ramadan. Ampunan sin Allah Ta'ala ingkatan dosa mo na kauna. Dosa asibi bakan dosa dakula. Damikyan amuin magtilusa ko magtarawi. Ikaampun da sin dosa. Man kama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ban nakatilusa kaw nagtarawi, nagtahajjud haruman sin Ramadan, ampunan sin Allah Ta'ala ingkatan dosa mo hautan sin dua Ramadan yaun. Ampunan sin Allah Ta'ala. Damikyan, tinyajagahan mo turi Laylatul Qadr. Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ampunan sin Allah Ta'ala indusa mo. Ini kaupat amo ikaampun sin dosa si manusia. Duaul mu'minin lil mu'minin. Apabila mu'min di kato, nangangayo kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala upama niya. Allahumma ghafir li zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Liapin niya mga mu'min usog iban mga mu'min babae. In tiap-tiap mu'min amo in nalapin niya hakatiling kasin dunya na ong karayawan din ha mu'min yaun mong kaniya. Ong karayawan amo impiangin doa niya. Dimihil siya karayawan madto iban dimihilin Allah Ta'ala karayawan mong kaniya. Na ikaampon sindusa bihayan. Ayaw kita ni magmaikot ta doa nato ha maamuin mga katotay manguran nato mga mu'min sabab pabalikan sin Allah Ta'ala kato inamuin karayawan yaun. Nabiyasaw pa doa sinamuin manusia. Ontay mangud niya nawapat bihayan. Bos limamud kaw magsambayang. Limamud kaw magsambayang hamo intay mangud mo yaun. Lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma min mayitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'a kulluhum yushaffa'una illa shuffi'u fi. Wero na mukmanos yan mawapat. Amuin, sambayangan siya sin mga manos siya makaabotin taod nila hanggatos manos siya sa mambayang kaniya. Ingkatan nila niyaon nangayo kaampunan kaniya. Nangayo kaampunan hamo imay tiyaon. Hati niya supaya magaranton nila nindusa yaon ampunan sin Allah Ta'ala malengkan ampunan sin Allah Ta'ala indusa sin tao yaon. Ini kedua hadis lang niya mami rajulin muslimin yamutu fayakumu ala janazati 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fi. Apabila inambuk muslim mawapat siya, sambayangan siya sin kapatan tao, kapatan usog in sumambayang kaniya, ingkatan kapatan yaun, wala sila si masakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila nagsyirik fa Allah subhanahu wa ta'ala, malengkan ingkatan dosa sin nawapat yaun, ampunan sin Allah ta'ala. Ampunan sin Allah Ta'ala indusa sinamo intay mangud nila amo in garantor nila ataw kapiangayuan nilang kaampunan fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikyan ninamo in ikalima ikaampun sindusa si manusia. Amo in kakahinang sinamo in nawapat yaun biya hadisin Rasul sallam. Hati naon hinang ta nakaunawos sampai miyate kita biyayan. Naon doon tong kaginis. Amo inhinang tabisan nawapat na kita masi-masi magdaratanging karayawan niya. Hadisin Rasul sallam, iza mata ibnu Adam ang qata amaluhu illa ihda min thalas. Pabila mawapat na yun anak apo Adam, makat na ingkatan amal ibadat niya. Malengkan into masi-masi magdaratang kaniya into tumbasan. Ikaysa na sadakatin gyariya. Amo in sadaka niya.
Karena Allah Ta'ala, so pama nakapahinang siya masjid. Nakapahinang siya masjid. Halugesin naon magsasambayang doon na masjid yaon, hakahaba hang katao magsambayang, ong karayawan. Idihil sin Allah Ta'ala kaniya. Pila imakawasin tao yaon si mambayang doon na masjid yaon na hinang niya, biadto ra ilag ko sinidihil sin Allah Ta'ala harap madtukan niya tutumbasan. Tutumbasan. Sadaka jariyah. Ataw ka nakahinang siya madrasa. Halugay sinaon nangangad siya madrasa yaon na masi-masi ing karayawan magdaratang kaniya. Ataw ka nakapahinang siya daan. Halugay sin tao o maglalabeharan yaon na damikyan magdaratang kaniya ing karayawan. Ataw ka nakahinang siya kupong sin tubig. Halugay sin o magguna sin tubig yaon na magdaratang kaniya in karayawan. Bisan yaon na siya halom sin kubur niya. Ataw ka nakapaprint siya sa mga kitab. Mga pamphlets biyaya uno-uno biyayan. Pagubos siya to, piagguna, piagdihila mga tao, ha, kwan yaon, na damikyan magdaratang kaniya ing karayawan. Ini kadua, ilmu niyon tafa'u bih. Ilmi niyon tafa'u bih. Amo in ilmu niya nagmumpaat kaniya. Biya din pagmumpaat sing ilmu niya, nangadji siya, wuspiang hindo ni hamano siya. Hakar na Allah Ta'ala. Na yan, hati niya magtatao din niyaon. Hati niya nang hindo siya. Impiang hindo, among katan murit niya, to kaya hinduan niya, na damikyan makakawas siya pahala karayawan bisan yaon na si halom sing kubur. Na imurit niya nakamurit na isab. Imurit si murit niya nakamurit na isab. Magtataon din karayawan magdatang kaniya. Hangka di manjari itapok min ilmu magmumpa at hamano siya. Lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man katama ilman mimma yanfa'u bihi nas ulkima yawmal qiyam bilikami minan nar o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hisimano siya itapok niya in ilmu. Amo in ilmu ya makamumpa at hamano siya. Ubos din niya ipanghindo na hinangan sin Allah Ta'ala kakang. Biya kakang si mga kurayaon. Tumbaga ha simud niya. Hinangan sin Allah Ta'ala din na apoy narka jahannam hadlo kiyama. Na din na sabab yaon mga palanggungan na mga agama Islam inlas niya. Wawala din salihin niya daulahu. Bangaon anak niya na hinang anak salih. Kaya taikuran niya. Hakahaba mangindua. Mag-ibadat. In anak niya yaon. Magdaratang kaniya in karayawan niya. Magdaratang kaniya. Ang kaning mga kaanakan. In Allah subhanahu wa ta'ala nagyantud kato taniyo, ya ayuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ukamulong niya mga bariman, lepasan niyo ing ginawabaran niyo, iban mga anak asawa niyo, de na apoy narka jahannam. Imana niya ipapinturo sin Allah ta'ala kato taniyo, in mga kaanakan, bisan makalibon na kita niyo, masi-masira ing karayawa magdaratang de na amal ibadat sin anak sin kita niyo. Damikyan na mo in ikaunom niya syafaatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haadlaw qiyama hambukra in Nabi makasyafaat. Amura in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na onday na mga umat niya amuin masyafaat niya. Hadis niya long niya syafaati li ahli al-kabair min ummati. Hatinya in Rasul sallallahu alaihi wasallam tinya dihilan siya sin Allah Ta'ala amuin kawasa haadlo qiyama. Uning kawasa idihil kaniya makagarantor siya ha mga tao din na mga umat niya amuin nakahinang silang sindusa dakula wala sila nakapagtobat. Sa onday sa amal ibadat nila. Magarantor niya biyan. Masyafaat niya. Damikyan lang niya, khuyirtu bayna ayadakhula nisfa ummati al-jannata. Khuyirtu. Hati niya piya-piya ko sin Allah Ta'ala lang niya, amuin pasuron na lang niya intunga sin ummat ko lang niya pasurga. Pasurga. Piya-piin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban amuin di pasurhati niya, dihilan siya kawasa makasyafaat siya umat ni adlo qiyama.
Kiyawa sin Rasul sallam, pini niya in makasyafaat siya. Wala niya i-aproban in makasud in tunga de na umat niya pasurga. Sa impini niya amo in makagarantor siya, ha umat niya, ha adlo kiyama amo in mga bardusa. Bardusa. Nalon sin Rasul sallam, amo in duasin puasimbang yan. Allahumma rabba hadhi da'wati tama. Yani sa lagkulag ko salawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lon sin Rasul sallam maanasin hadis niya. Hiisyo in nagtimatayingog tulsin bang iban nagsambag siya ubos nagsalawat siya para Rasul sallam hapwa simbang amuin Allahumma rabba hadhi da'wati tama na wajibat syafaati alay. Wajib ko syafaatan in tawyaun. Wajib long na in syafaat ko mong patauyaun. Amuin namassa siya hapwa simbang Allahumma rabba hadhi da'wati tama wa salatil qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal fadila wa ba'athul maqama al-mahmud alladhi wa'adta. In syafaat sin Rasulullah muna na amuin syafa'a al-kubra. Amuin pangayoon niya pa Allah Ta'ala mag-start na in pagkwan, amuin pag-audit hamano siya. Tinatagnaan na in pagtimbang sin amal ibadat si mano siya. Ang patumagnain Allah Ta'ala. Kasababan sin amuin pangayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kedua, on umat niya kapituan nga ibu, makasod sa surga, hadi na sila makalabesin siksa, iban din na sila auditan sin Allah Ta'ala. Bila azabin wala hisabin. Kapiton nga ibu din na umat sin Rasul sallam, makasod sa surga, di na sila hisaban, iban di na sila azaban. Direct na surga biyayan. Na pangayoon sin Rasul sallam pa Allah Ta'ala, ukaban na inlawang sin surga sa piyaon ni mga tauyaon na pupundo sila halawang sin surga. Na ipaukab na sin Allah Ta'ala inlawang sin surga. Ilawang sin surga walo. Ilag ko sinamuklawang panon mo siya tapatan adlaw. In lugay mo mano sin luag sin hambuk lawang. Yan. Hambuk riwayat kapatan bulan. Iluag niya biyayan. Napagubos siya timpo sa mo in gemik halom sin surga amo in nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya in panagnaan gemik halom sin surga. Ubos ang pasumod na in kapiton ngay bude na mga umat niya. Uno in mga tanda si mga umat niya kasi naginggong in mga sahaba sin wakto na mayita in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naginggong sila, marikita niyo na long niya. Pagbalik sin Rasulullah mong kanila, long niya, kami na balong niya kapiton nga ibo makasuda surga long niya. Long sinasabukun, antum ashabi, in kamulong niya mga sahabat kulong niya. Sa mga manusia yariin tanda niya, amo manusia layas tarkun. Apabila masakit sila, tupot Allah Ta'ala in pangayuan nila sin umuli, maiging sakit nila. Di sila magsyirik pa Allah Ta'ala. Bakambi ang mga kaibanan din ng mga manusia, mamasakit na, magtuna pa mga tampat, magparuan na dua kaagyat, at tawa kauno biya, magsyirik pa Allah Ta'ala. Biyayan. Ngayon sila di, kingatan nila nin sakit yaun, Allah Ta'ala in nagdihil, iban Allah Ta'ala ra in makapaig kaniya. Biyayan. Namangayo sila sa zafa Allah Ta'ala. Biyayan. Sa kawa, wero na saan niya magpatawal ka, mag-ubat ko din ng mga ayatan din na Quran. Wero na saan niya. Nahinang na si mga sahaba zaman niya, zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namikyan wera saan niya, ba masakit ka matuko pa mga doktor. Sabab mga doktor ya umpiangadji nila, in uno-uno amuin. Uno-uno sakit, piangadji nila nin ubat niya atau kalawan niya. Wero saan niya, di ko makasyirik. Sa gawa, inyat mo yaun, ayoko maghuna-huna. Hidoktori nakapauli kay mo. Allahu Ta'ala in nakapauli sa asbab sa zain doktor yaun. Asbab sa zain doktor yaun. Damikyan hindi na mga sipat si mga tao yaun. La yatatayarun. Apabila mano sila, di sila magkahagad si mga katingog, si mga manok-manok yan. Biya kamaasan tanakaw na. Sungko gamuha. On manok nagkatingog, along niya lingkod na munalon sin maas. On manok nagkatingog, mangilong nin panomo.
Na sila di. Ataw kakaiba ng bihayan. Ang pamanong niya pangasubusin patay. Magkukuha lawang bihayan. Balong niya karungugan niya kuno, makabalik pa siya buhi. Bang di niya nakarungugan, makabalik siya mong patay na siya. Ingkatan hinang niyo kasyirikan fa Allah Ta'ala. Kasyirikan fa Allah Ta'ala. Lain sila niyadto, di sila niyadto. Apabila gumawa sila, magtawakal sila fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magtawakal sila fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magdua sila, Allahumma la yadfa'u sayyi'atu illa ant, wa la yu'tilu hasanatu illa ant. Ya Allah, wayroon lang ni magdepensing kangian, tupot ikaw. Wayroon magdihilsing karayawan, tupot ikaw ya Allah. Amuyad tinduan nila, sampurna impangando nila fa Allah Ta'ala. Amuyad ting kapituan nga ibu, umat sin Rasulullah makasuda surga biyayan, haway na hisabang kanilan, iban di na sila azaban biyayan. Damikyan niya mo in mga ikapito, amo in katan, mga musiba, dumatang kay mo. Katan musiba dumatang kay mo ataw kakasibitang kangian biyayan, ing apabila makasabar ka ing katan niya to ipagkiparat sindusa mo. Ipagampon sindusa mo yadto. Lon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya, ma yusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adha hatta syaukata yushakuha illa kafarallahu biha min khataya. Wero ulong niya amuin dumatang haat hambuk mu'min biyayan din ha mga kasibitan biyayan. Kasibitan, ha? Iban mga kalaulan, ibang mga problema, ibang mga kadukaan, ibang mga kasasawan. Sampai amo imyamano siya doon haran yaon, makagik siya mga tunok sin Isra, katunukanin si kiniya. Na ingkatan niya to ipagkiparat sindusan niya. Ipagampon sindusan niya katan. Inikawalo niya, amuin bang ingkita, hati niya, ang padusa mu'min kita, ang padusa marata hati niya mawapat kita, ang pandusa wala na ampon kato, pasibitan sin Allah Ta'ala ing kahalan tahalom sing kubur. Siksaon kita doon. Sa insiksa tayaon na on tubtuban niya. On tubtuban niya. Halugay sin amuin, di amuin, amon dusa mo yadto bihayan. Bang, way natin niya nakabayad na ko singkatan dusa mo yadto, na di na ko siksaon. Atin niya gantian da ing kasipitan niya unsin, kasanyangan halom sing kubur mo bihayan. Damikyan amuin, siyam, amuin kasibitang kahiluhalaan haadlo kiyama. Parang masyar, makananam ko si Lando Paso. Lando in sibit niya bihayan. Sa ingkatan niya to ipagkiparat niya to sindusa mo yaon. Kahampo niya, amuin rahmat sin Allah Ta'ala kay mo. Sabab in Allah Ta'ala biyabaitan niya Quran, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. In Allah Ta'ala, bisan pa unilag ko sindusa si mano siya. Doon na kain nangangayo siya kaampunan ataw kawala siya nangangayo kaampunan sa tulos ikhlasin panawahid niya fa Allah Ta'ala na kabayaan sin Allah Ta'ala ampunan indusa niya maampun siya. Na iniya unatin niya amuin kuan sin Allah Ta'ala amuin ulong niya iipon niya bihayan. Adlok yama magtimbang na sin kaamal ibadat bihayan. Sampai aw na mo kusog hati niya pag kita niya unahan niya nagbubud na inlistahan sinhinang niya dusa. Lawa niya damikyan, patuo niya damikyan. Na hatta tayakkan annahu min ahlin nar. Hingga amuin makanyat na siya long niya, inakulong niya tonar kar, kita ba'y listahan long singkatan dusa ko yan, mataod. Sa imano siya yaon tulo sa ikhlasin, panawahid niya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila magsyahadat siya, long ni asyhadu an la ilaha illallah. Tulos ikhlas halong pangatayan ni atawaka la ilaha illallah. Tulos ikhlas halong pangatayan ni pagwaon sin Allah Ta'ala timbangan na inyaon katandusa na hinang niyaon iban pagwaon sin Allah Ta'ala impita ka ID. In ID yaon insulat niya la ilaha illallah.
ibetang pahan si paksin timbangan mugat inamu illa ilaha illallah den singkatan dosanya den sabab yaitu ampunan sinallahu taala in dosanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ala ashabi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alil waritha minna wa yatharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban fi hadzal maqami illa ghafarta wa la hamman illa farajtahu wa la ghamman illa kashaftahu wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaitahu wa la mubtalan illa afaitahu wa la dhallan illa hadaita wa la mautan illa rahimtahu wa la ghaiban illa raradta wa la aiban illa satarta wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah laka ridan wa lana fiha salaha illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma adhilla syirka wal musyrikin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ansur ikhwanana al mujahidin في كل مكان يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. سووا واعتدلوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر يا تمام اللهم صل على محمد اللهم صل اللهم صل
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.